Biti centar dešavanja kako domaće, tako i regionalne scene u oblasti poljoprivrede i prerađivačke industrije predstavlja izuzetnu čast za sve građane Gradarca. Dolazak našeg sugrađanina Mirze Avdičevića iz Kanade desio se nekako baš u vrijeme kada je pred nama 46. tradicionalni sajam šljive. S obzirom da je Mirza Avdičević autor knjige Otrgnuto od zaborava, u kojoj je sadržan dobar dio historijskog identiteta Gradarca, iskoristili smo priliku da uz njegovu pomoć najavimo sajam šljive koji je pred nama. Evo, nalazimo se u društvu Mirze Avdičevića, dakle povod je poseban, pred nama je 46. međunarodni sajam šljive koji će se održati od 28. do 31. augusta ove godine u Gradarcu. Naravno, predivna je to prilika za mnoge privrednike iz Bosne i Hercegovine, ali i iz regiona, da sklope neke nove ugovore, da ukažu na probleme u privredi. Najbolji sagovornik koji smo u ovom trenutku mogli imati jeste naš sugrađanin Mirza Avdičević koji nam je došao iz Kanade, pa ćemo evo razgovarati na ovu temu. Mirza, dobro nam došao. Hvala, bolje vas našao i pozdravljam sve slušalce Radio Betak. Dakle, ono što nas najviše zanima, pogotovo nas mlađe, kako je sve počelo? Sajam šljive, kada je prvi put organizovan, kako je tekla ta organizacija i ko su ljudi koji su došli na tu ideju? Prije svega da želim da upoznam vaše slušalce da sam ja pisao puno priča o Gradačcu, o ljudima, malim ljudima, velikim ljudima, objektima gradačačkim, sajmovima i tako dalje. Sve ono što je značajno za jedan grad pokušao sam da ispričam u svojim pričama koje sam napisao preko 130 i na kraju objavio i sve u svojoj knjizi koja se zove Otrgnuto od zaborava, Gradačac kroz vrijeme. U toj knjizi sam između ostalog napisao i priču o Gradačačkom sajmu, bolje rečeno Danu šljive kako se u početku zvao. I moja priča nosi naziv kako je to sve počelo, od ideje do sajma šljive. Pa predlažem krenimo ovako. Krajem avgusta svake godine u Gradačcu se organizuje međunarodni sajam šljive. Jeste li se ikad zapitali ili možda znali kako se rodila ideja i ko su bili ljudi koji su pokrenuli organizovanje ove manifestacije? Za sve vas koji ste željni spoznaje o historiji našeg grada, ovu priču utemeljenu na sjećanjima našeg sugrađana Nikole Slavuljice, jednog od živih učesnika grupe Gradačana koja je rodila ovu ideju. Njegova sjećana objavljena su u knjizi 40 godina sajma od 1969. do 2009. koju je štampao Gradačački sajam. Sve je počelo jednog toplog julskog dana 1969. godine. Nikola je radio u Radničkom univerzitetu u Gradačcu na poslovima rukovodioca za opšte obrazovanje i kulturu. Tog dana u njegovu kancelariju, bez kucanja, uz glasan razgovor i smijeh, ušlo je nekoliko njegovih prijatelja, uz obrazloženje da nisu znali gdje će po takvu toplom danu, pa su došli kod njega na razgovor. U grupi su bili Đorđe Mitrović, Vaso Stojčević, Sadik Šehić, Pavle Tišma i Hazim Kukuruzović. Uz šalu i neformalni razgovor o svemu i svačemu, spontano se prešlo na temu kulture uz zajedničku konstataciju kako se ovih dana u Gradačcu ništa ne dešava, te da vlada prava ljetna monotonija. Razgovor je nastavljen u smislu
kako bi trebalo nešto organizovati i oživjeti našu malu čaršiju. Obzirom da je u neformalnom razgovoru nekoliko puta pomenuta šljiva, čiji je rod te godine bio nezapamćen, sama po sebi nametnula se pomisao da bi se uz pomoć poljoprivrednih proizvođača mogli organizovati izložba šljive, koja bi bila obilježena i muzičkim programom. Ideju je zapravo dao i obrazložio Vaso Stojčević. Na kraju razgovora pao je i prijedlog da se izložba nazove Dan šljive. Dogovoreno je da nosilac aktivnosti bude turističko društvo Gradačac, čiji je predsjednik bio Sadik Šehić. Sljedeći korak je bilo formiranje odbora Dana šljive u sastavu Sadik Šehić kao predsjednik i članovi Đorđe Mitrović, Pavle Tišma, Dragan Popović, Momčilo Kojić, Nikola Slavuljica i Vaso Stojčević, a kasnije još i Đuro Stojčević kao i tadašnji predsjednik Skupštine opštine gospodin Mesud Delić. Usvojen je i program manifestacije čiji su osnovni elementi bili: prvo, izložbeni prostor na kojem će dominirati šljiva i proizvodi od šljive; drugo, stručna predavanja i susreti naučno-stručnih radnika sa večerama, zatim kulturno-zabavni program i na kraju promocija turističkih potencijala. Evo Mirza, s obzirom da su prije svega bili dani šljive, prije sajma šljive, možete li nam reći kako je izgledao prvi amblem? Nije izgledao kao što danas izgleda. Pa prvi amblem ili logo Dana šljive u stvari skicirao je Nikola Slavuljica onako slobodnom rukom svojom, na komadu papira, a onda je poslije otišao do tadašnjeg nastavnika likovnog jezika Naila Krluča, koji je radio u osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić, i Nikola ga je zamolio da to Nail onako stručno obradi. Tako je dobijen amblem sa jednim krugom u čijem gornjem dijelu piše Gradačac, zatim ispod sredine kruga 1969. godina, a u donjem dijelu piše Dan šljive. U sredini kruga su bile nacrtane dvije šljive spojene peteljkom i s jednim listom. Posao koji je očekivao ovu grupu ljudi bio je ogroman. Evo, kada smo već kod ogromnog posla, kako je to sve izgledalo, koliko je zaista bilo teško organizovati jedan takav događaj u to vrijeme? Pa ovako, u to doba u stvari niko od članova odbora nije imao većeg iskustva u organizaciji ovakve manifestacije. Zato se u organizaciju uključuju svi, počev od omladine, društveno-političke organizacije, preduzeća, pa čak reklo bi se i cijelo stanovništvo grada. Na ovom mjestu posebno želim istaći rad gradačačke omladine, koja je svojim fizičkim radom, ali i idejama realizovala izgled malog službenog prostora. Pojavili su se štandovi, pozornice za kulturne sadržaje, pripremali vanjske i unutarnje prostore i sl. Među njima su se naročito isticali Šefik Šibonjić, Mujo Iskrić, Muhamed Avdić, zvani Cican, Vladimir Igračev, Goran Škundrić, Muhamed Krajnović, zvani Krajna, Halid Mehić, zvani Megre, i nešto stariji od njih Anto Šušić. U sve to uključuje se i nauka, tako što je pozvan profesor dr. Dževad Jarebica da održi predavanje o značaju uzgoju i proizvodnji šljive. Nakon rekordno brzo izvršenih priprema, prvi dan šljive je održan 30. i 31. avgusta 1969. godine, a izložba sa šljivama i proizvodima od šljive održana je u prostorijama i dvorištu škole Ivan Goran Kovačić, što je u stvari bio neadekvatan prostor, ali u to vrijeme nije bilo boljeg. Svečanost otvaranja uz folklornu pratnju održana je u centru grada ispred hotela i stručna naučna predavanja su održana u sali kina. Ja u svojoj knjizi imam fotografiju jednu sa štandovima u dvorištu i na terenu oko osnovne škole Ivan Goran Kovačić, vrlo lijepa fotografija gdje se vidi da su štandovi od drvenih letvi napravljeni, desaka i tako dalje, što u to doba nije naravno bilo na nekom visokom nivou, ali to je početak, jer kao što smo rekli, tako je sve počelo. Evo, malo prije ste me iznenadili sa jednim terminom kada ste rekli ponton, budući da ja još nemam toliko godina da mogu pamtiti taj period. Dakle, kako su izgledale proslave što se tiče sajma šljive u to vrijeme? Šta je značio ponton, ko je pjevao u tim večerima i ko je zabavljao publiku i na koji način? Muzička svečanost sa nazivom Plava noć održana je na jezeru Hazna, na drvenom pontonu koji je napravljen posebno za tu priliku. Rađen je po zamisli inženjera
Tišma Stojana, zvanog Mićo, tako što je sklopljen od desaka i postavljen na metalnu burad. Sa strana je bila urađena improvizovana zaštitna ograda, a ulaz na ponton je bio sa brane jezera. U gornjem dijelu pontona je napravljena drvena bina za pjevače. Ponton je trebao da primi sve posjetioce i muzičare. Veoma smjela i atraktivna ideja. Bilo je to iznenađenje i za goste i za pristigle umjetnike. Sve teče kako je planirano. Noć vedra, gosti veseli, muzičari u odličnom štimungu, ponton kao da lebdi. Orkestar i muzičari su trebali da sviraju i pjevaju do 1 sat posle ponoći. Također u knjizi posjedujem fotografiju tog pontona kako je izgledao. Naravno, to je crno-bijela fotografija. Mislim da će, žao mi je što slušaoci neće moći vidjeti ovu fotografiju, ali bit će prilike možda da se i kamerom na YouTube postavi ova priča i da se vidi mogućnost kako je izgledao tadašnji ponton. I tada, dok je sve bilo u najvećem štimungu, naravno, raspoloženje, tada se publici obratio i pjevač Toma Zdravković koji kaže: dragi naši domaćini i gosti, znam za obavezu koju imamo da sviramo i pjevamo do 1 sat. Međutim, odlučili smo da za ovakvu divnu publiku i prekrasan ambijent nastavimo s pjesmom i muzikom sve do zore. Kad smo već kod pontona, možda ne bi bilo loše da kažemo kako je ovaj ponton bio na jezeru prosto lebdio na vodi, kako sam prije naglasio, sve do 1972. godine kada je u Gradačcu održana poznata manifestacija, muzička manifestacija Pjesma ljeta. Tada je naš Gradačac dobio prvu nagradu Zlatno sunce. Znači, pobjedili smo u cijeloj tadašnjoj državi Jugoslaviji. Gradačac je osvojio prvo mjesto kao najbolji organizator za Pjesmu ljeta. O tome druge prilike, jer to je duga i lijepa priča o toj manifestaciji. Šta se dešava posle toga? Čini se da se sugrađanima našim u to vrijeme to jako svidjelo i željeli su tu manifestaciju učiniti tradicionalno. Tako je. Hajde da se vratimo sad malo događajima koji su baš uslijedili poslije održane Plave noći. Znači, Plava noć je bila u avgustu, a već u oktobru mjesecu Skupština opštine donosi odluku o ustanovljenju Dana šljive kao stalne manifestacije. Prvih 7 sajmova je održano u i oko škole Ivan Goran Kovačić, a nosilac organizacije bilo Turističko društvo Gradačac. U međuvremenu, Privredna komora Bosne i Hercegovine prihvata pokroviteljstvo i već naredne godine se formira organizacioni odbor u koji ulaze eminentna imena iz političkog, privrednog i naučnog života bivše države. Dan šljive, kao i sve ozbiljne manifestacije tog tipa, dobija svoj zaštitni znak sa profilom djevojke i šljivom kao osnovnim motivom. Taj znak je sa izmjenama u nazivu zadržan sve do danas. Već iduće godine ispjevana je pjesma posvećena Danu šljive pod nazivom Djevojko lijepa šljivu oberi. Stihove je napisao sugrađanin Husein Šehić, a pjesmu otpjevao Dragan Živković Tozovac. Na omotnici gramofonske ploče postavljena je i fotografija lijepe djevojke u narodnoj nošnji, koja rukom dodiruje granu stabla od šljive. To je u stvari naša sugrađanka Sadeta Osmanović, kćerka poznatog ugostitelja Ismeta zvanog Bronzo. Sa ovim tekstom otrgnimo od zaborava našu Sadetu, kao i pjesmu Djevojko lijepa šljivu oberi. Draga šljive da beremo, da od srca svakog darujemo. Šljive slatke, iz njih med se toči, daruj meni svoje lijepe oči. Šljive slatke povile su grane,
na sve strane. Šljive slatke ovile su grane, radost tu je sada na sve strane. Sav naš šeher očima se plavi, sve je modro kao tvoje oči. U noć plavu na jezeru Hazni, svud se srma u obilju toči. Šljive slatke povile su grane, radost tu je sada na sve strane. Šljive slatke povile su grane, radost tu je sada na sve strane. Dođi u naš šeher mali, srce svoje odmori u miru. Šljive beri, sevdiši i pjevaj, splav te čeka na jezerskom viru. Šljive slatke povile su grane, radost tu je sada na sve strane. Šljive slatke povile su grane, radost tu je sada na sve strane. Godine 1975. kao drugi grad u Bosni i Hercegovini i 12. grad Jugoslavije, Gradačac je ušao u asocijaciju sajamskih gradova. Od tada se u Gradačcu počinju razvijati turistički kapaciteti u privatnom smještaju, a počinje se i sa izgradnjom sajamskog objekta koji će imati uslove da pored sajamskih aktivnosti ima salu za sportske, kulturne i umjetničke aktivnosti. Po uzoru na Sarajevsku skenderiju, ovaj objekat je u narodu prozvan Gradačačka skenderija, te iste godine Skupština opštine Gradačac osniva društveno-privredni centar koji će upravljati novoizgrađenim objektom i biti glavni organizator budućih sajmova šljive koji dobijaju karakter međunarodnog značaja. Nesretni rat, koji je trajao od 1992. do 1995. godine, između ostalog dovodi i do devastiranja objekta skenderije i zaustavlja sve aktivnosti na održavanju sajmova i drugih događaja koji su se u njoj organizovali. Međutim, uz velike napore nadležnih institucija opštine Gradačac i novo izabranog kolektiva, objekti se renoviraju i već 1996. godine održava se prvi poslijeratni sajam šljive. I dok vam pričam ovu priču, u pripremi je 46. sajam šljive u Gradačcu, a održava se u periodu od 28. do 31.
2019. godine. Ovu priču zato posvećujem svima koji su na bilo koji način učestvovali u osnivanju Gradačačkog sajma šljive, ali i svim građanima Gradašca koji su u neku ruku postali neodvojivi dio ove manifestacije. Kažu da noći nigdje nisu tako plave, da ljudi nisu nigdje tako gostoljubivi, a da se to posebno može primijetiti tokom sajamskih noći. Tradicija koja traje od 1969. godine svoj put nastavlja upravo u danima pred nama, a svim našim sugrađanima, turistima, posjetiocima i izlagačima želimo da se u našem gradu osjećaju ugodno, uspostave nova prijateljstva i ponesu lijepe uspomene.